biragoye cyane byaba kwambara ubushobozi bwawe bw'ibiganishwa n'Imana itanga kugira dushobore guhagarara ngo wigane ubwenge y'ukuri amahirwe yo nambaye kugororoka n'abirinzi ingofero bo n'ingota musengere muri mwe muri musengere igihe turimo kiragoye cyane bisaba kwambara ubushobozi bwawe mu bibanisha Imana itanga kugira dushobore guhagarara ubwo bwizigame ubwenge bw'ukuri amahirwe yo kwambaye kugororoka
badufasha natwe
tugushimiye ibyo byose wadukoreye mu makuheze, tukwizigiye kutugiye gukora muri uyu nawo dutanguye. None Mana tugushimiye ibyo byose wadukoreye mu makuheze, tukwizigiye kutugiye gukora muri uyu nawo dutanguye. Uraturinda, uraturinda, uramuka Mana, uraturinda kuturuhisa, tuze turakize Mana, uraturinda, uramuka Mana, uraturinda kuturuhisa Mana, uraduhisha mu mababa yawe, tuze turakize neza. Mana nye n'imbabazi, Mana nye n'inkomezi ya Yakobo, Mana uzigame kaminuza, turagushimiye Mana ko wabanye natwe mu mwaka uheze, turagushimiye ko watubereye ubwugamo Mana, turagushimiye ko wadukoreye ibikomeye Mana, twaragwaye uradukiza Mana, igihe twari tubabaye watubereye umuhoza. None rero Mana ko byaguhimbaye kutuzigama uyu mwaka wose, turasengeye umwaka tugiye kwinjiramo Mana, uratubera inkomezi, uraduha kunesha ibyaha, uratuzigamira imiryango Mana, urazigama akadrema, urazigama abakozi bawe Mana. Oh, urakoze Yesu, dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo umugorozi, amen. Mana uraduhisha, uraturinda,
Amen.